dwe efase pou paret. Paske si ma viv, se pa mwen ka viv, se ou même ka viv nan mwen. Fok mwen desan pou ka monte, Mwen vle efase, mwen dwe efase pou paret. oh paske si ma viv, Paske si ma se viv, pa mwen se pa mwen ka viv, se ou men ka viv nan mwen. Seigneur pa kite monte tek mwen, Seigneur pa kite Seigneur pa kite Pensem pi pensem pi oh fem piti, Fem piti, piti, tout piti, devant paske ou di moun ki monte lwa dese. fem moun ki bese Men biba, moun ki bese neva, waleve. fok li monte pou m desan. Moun ki sot wakot papa, li pi gran pase tout moun, et tout bagay. Alléluia. Ki sa ka fesan, fesan sou. Anye pa bon, Anye pa pou le ou pala. Finabite nan mwen, kaze tout loge, ou se poche a fe mwen jan Jambe, Seigneur pa kite monte tek mwen, Seigneur pa kite monse pi fem piti, piti, Fem piti, piti, piti devan. paske ou di moun ki monte lwa bese. Moun ki bese, Men moun ki bese neva, waleve. Seigneur pa kite monte tek mwen, Seigneur pa kite monse pi Fem piti, 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 paske ou di moun ki monte lwa bese. moun ki mette Men moun ki bese neva, waleve. Est-ce qu'on parle ça avec le ministère? Seigneur sou fem, Si on a vu faire, parce que grâce Jésus fait. Seigneur sou fem, Non, même si on a marché, si on a respiré, c'est grâce Jésus Seigneur sou fem, mwen pa Seigneur sou fem, Papa, papa, yes, oh, Seigneur sou fem, ma fonction est oh, Seigneur sou Seigneur sou fem, Seigneur sou fem, Seigneur pa kite monte tek mwen, Seigneur pa kite pense pi ou. Fem piti, piti, tout piti devan, paske ou di moun ki monte lwa bese. Men moun ki bese l bien va,